ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ 134 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯒ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 700 ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯉꯁꯤ MUꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯔꯦꯞ 8 ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯥ 6ꯀꯤ ꯊꯥꯡꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯣꯔꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯦꯆꯤꯒꯤ ꯔꯥꯗꯦ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ JACꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ SDCꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯟꯃꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ-ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ 134 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩ, MP Maharaj Laisemba Sanajaoba, MLA Singh, Security Advisor Kuldeep Singh, Chief Secretary Dr. Vinit Joshi, Manipur University के Vice Chancellor Professor N. Lokendra Singh नचिंगबा कयासु सरुक याके Chief Minister N. Birenna Luchingduna Minister Singh, MLA Singh, Official Singh amadi Miyamna Maharaj Gambhir Singh amasung Maidingu Naras Singh gi saktamda amadi Sana Hera Chandra gi mitamda laishu katuna ikai khumnaba utki tungda thoram aduda wa ngangbada Chief Minister na Manipur ki athauba ipa-ipu singbu ningsingbagi yamna maru oiraba numitki thauram asida MLA amadi Minister pumnamakna saruk yaba ngamdriba asi karigino haina hangke pikraba Manipur asigi missing lakh 30 rom leramba adu drug numberam oiraga lakh 1.5 rom di sokhale umang wamang kaya koktoktuna popi thaba asina aing asagi khal kaitharakle hauzik Manipur da thokliba irang asi mapandagi lona yadaba maongda changlakpa amadi popi thaba mioi singna thokhanbani masi leitringai gi mamangdadi kanglo furup khudingmak nungsi chanana hingminnarami hauzik thokliba lan asi India da lan laurakpani haiba Home Ministry gi makhada leiba NIA na lauthokpadagi center na su khangle loinena moreda thokliba irang asi State Commando Assam Rifles BSF punna thingna minana ba khonari miyangi punsi amadi lanthum ngak sena ba thamna ba lengak na kana honari haina su phongdoki ipa-ipu ki dangda saukokpa hektraba ipa-ipu da taksi kasi lamchat ବ୍ୟବହାର utpa ngamdraba khurumma ngamdraba moi khongul lina hona ngamdadi Chamo the poor way of artillery. Maduki Dantoni, I should know in the Lembriana, sir, Honorable Minister Mayam, whom Pugi Manunga Poyang Hivari, support Edison. No, in the Lembria, Sierra Moina, so my other tower of Pangsander, by the window in a drug thing go. Carry the window by the war on drug of Pocodotion. Carigino, Carigi the Motain of Poppy and Tamudo. Carigi then the single owning a go calling the tool about Utan Hoge how to Napi Hagera Taroida. I not kind of waiting would know. Ah, man, Mardi Sanga, you may have sung the song, sung the two. I no idea to gain. Must see the Gisa Mangataramatu quickly. Drop my quick, I'm sworn to give a quick in a house. Lack and Saka plays about big cover money pulls the lack among Makayim at the drop the soil. No Tadran say, who hold them up. To relation they trade, Pat Kane, Karizari in very quick, right in glory. Is in December every coin. See, Punamoxi, like not longer. Sasan the Loina Yoga. Higher box in Akalam, Loina Torgan Sunday, Tabokara half transfer posting her town of Bicra, passengers her lower label. Adurane. That is not governance. Adus Hassan law. I should do Hassan with it. We am here. So he thought I'm going to buy a big bonus. But someone has to take risks to save the present and future generations. Kanabumakar demand sacrifice over that. Katopata. Karigi, Masiki Miro and Miro Kandana. Drama under the seat for Moy, Poppy Haram the seat for Moy,
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 30-35 ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ G20 kaya ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 30-35 ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯨꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯨꯕꯩꯅꯣ ꯆꯝꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯨꯕꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ I have to protect my constitution of India. The constitution of India I protect over the implement over the that's my responsibility. Haukiba chahi lising ani kunhumdoi gi December kundagi hauduna numit kunmathoi di chupna Manipur Youth League mayol na chatarakpa kilometer satruk sang na chatlakpa aikoi gi anoba langon gi pausel puba lamsang khongchat long march for national regeneration gi ngasi aroiba numita Manipur University gi campus ta thunglaba matung leipak miyam gi mifam ama pangthoktuna miyam gi oiba waref taret lokre kawa lamdaibung lampak ta gi lamthaba haukiba ngasi gi khongchat aduna Imphal More lambi da lakpada masing yamlaba miyam amadi tongan by school singi mahairoi singna lambigi nak yeta leptuna khongchat loi singbu taramna okay khongzat aduna Manipur University ki campus ta yorakpada aduki matik yamlaba miyamna khongzat loi singbu harau tayamna okpaga loinena miyamgi oiba mifam ama pangthoke lamsang khongchat asigi ngasi loishinba numita pangthokiba miyamgi mifam aduda Lehau Thabam Sarat Chandra Sarmana Thoram Mapu Oiki Amadi Naharol Thaudang Pauchegi editor Khoirom Loya Lakpa DM College of Arts ki retired principal Dr. C.S. Silaramani Kokomi coordinator Zitendra Ningomba retired IAS RK Nimai senior citizen Hana the Freedom Koba English Pauchegi editor Eramba RK Ranendra said Manipur University ki School of Humanities and Environmental Science ki Dean Eramba retired professor W. Nabakumar socio-political commentator C.S. Vizoy Manipur University ki CSSEIP ki Associate Professor Dr. T.S. Bharat, El Sanoi College Nambol ki Assistant Professor Dr. Ningombam Srima amasung Impact TV ki Chief Editor Y. Rupa Chandrana Wangangloi Singh Oina Saruyaki. Thoram aduga mari lenena mayolgi convener Assam Prince na fongdokibada Manipur gi mafam sinba thungna numit kunmathoini chatkiba lamsang khongchat asigi sarugama oina achoba mifam nimfu amadi tongan ba mifam kaya pangthoki haukiba chei lisingani kunhumdoi gi me ahumdagi 𝐶𝐄𝐲 narco terrorist singna Manipur da leiriba yalhomi mitei singbu mutatuna makoi gi oiba homeland 𝐍𝐄𝐰𝐬 ama semna ba khonabada landarakliba asina maram oiraga yalhomi singbu masagi maramda Saidangduna lehenba haibasi laibak thibani ningsingba yabadi ngasidagi chahi chama marifudara ki mamangda January 8 ngasigi numit asimaktada Manipur gi chahi taret khontaklu raba matung awas singi makutagi ning tamba fangkiba numitni maram aduna ngasi yalhomi singi matakta landarakliba asina ani suba chahi taret khontakpa ama tholakadabagi mipaiba leire May ahumdagi satharakliba irang asina miyoi kaya amagi punsi manghan krabani adubu thanipan henzilaklaba fawba tampakta leiriba mitei furup sing kaisum sangda leiba ka pangkhak oire yalhomi singbu muthatnaba singnarakliba singi mathakta kari pakhum piba yabagi habagi lambi adu akhang ahai singna takpi batangai fade haurakliba irang asi lanai miyoi amakhaktana thengnagadaba nate masi pumna makki thaudangni haiki prince na makha taraduna 𝐶𝐄𝐲 narco terrorist singna landarakuna micham miyam kaya ama hatok pikiba mayum makai mai thadok pikiba kaya asina ngasidi mitei furup asi mutkiba yabagi fibamda leire loidena siba changbagi langfam su mayuk nari amade tunglam chatki damak tambang ngamdri haina fongdoki Myanmar, the village of Portuna, Morgana, Pugri, or the Myanmar, Yogari, and the city, Mifamasa, Manipulation, Batuna, Myanmar, Yogiduna, and say, Han, Bibagidam, systematic, my old Magazine, Hawaii, Madi, Majava, Amusin Pack, Ucheri, Ramaduna, Messi, a quick Naya, a quick upon the Pangalam, Sagamnershi, Tenaba, Singaba, Teneriba, Singaba, Kudima, Amutadi, my Piguna, Anoba, Yawalama, Anoba, Langwanama, Procuna, I could be chopped off, Let Sakutpa, Kanglitaba, Manana, Himinaba, Equimasil Merka, Inkapuknaima, Liminas. Amaramda miyamgi mifam na laukiba waref taret adudi ahanbada Manipur da missing yamba furuf ama oiriba mitei furup na thokliba irang asi nemtha handuna ingna chikna leiba Manipur ama oinaba honabada thodang loba ani subada politics ki maikeida mikap thoktuna aranba election gi maong hongdoktuna mikhalda sel loduna bot yondaba
ahum subada mitop sanglakba thingnaba honaba mitopta yung panbada saugataba Mari subada sotarakliba senmilongi fibam fagat hannaba honaba state asigi pothok puthokpagi pangal kankhatnaba honaba manga subada kaitharakliba khunai lamcha sajat nauhongna na afaba maikaida puraknabagi damak akanba regeneration campaign ama sangsinba taruk subada tungi yumbirel singbu mayai kaba nisagi ipaktagi kannaba akanba ihau sangsinba masigi sarokama oina popi thaba drug sungba yonba amadi saba thingbada natana isa su kwatalaf khaini na chingba chadaba Manipur bu ani suba golden triangle onthok naba honarakliba asi thingba amadi aroiba amasung taret subada mahusagi khal kaidana thamnabagi damak akanba khongjang sangsinbaga loinina umang kokthokpa thingduna upal wapal yamna thaduna umang wamang yokhatpa amadi pat singmang khidanaba kanduna thamba haiba warif sing asini Ningol club hairokna sinduna ningthau singlen Nongdren Khomba Lekidabagi, Sama Marifudara Suba Ningsing Taram National Consolidation Day Pangtopagalunina, Ngasidagi Nupi Singi Oiba, Tataruki Tangta Training Course Amasu Haudokre, Hairok Part 2 Mayai Lekai Community Hall, the Pangtokiba Taram Aduda, Federation of Civil Society Organization Foxki Vice President BM Yaimasa, Ningol Club Hairoki President Kundongbam Sophia, Manipur Women's Federation MWF ki President Kundongbam Sini Leima, Hairok Apunba Club ki Convener Thongnauzam Roshan Luwang, Peace Foundation Committee ki General Secretary MAIBAM Tomtin, Apunba Maira Paibi Hairoki Convener Thoksom Sandiarani Amasung, DLC Club Hairok Mayai Lekai ki President Ningthauzam Roshan na Athoiba Mitung, Thoramapu Amasung Akhanaba Mitung Sing Oiki, Ningthau Singlen Nongdren Khomba Lekidabagi Sahi Sama Marifudara Suba Ningsing Thoramasiga Mari Lenina, Leisem Pathogi Founder President Suoiba Retired Associate Professor Dr. Haubam Indra Kumarna, Resource Person Oina Wangangki, Thoramgi Sarokama Oina Nupi Singi Oiba Tha Taruki Thangta Training Course Haudopaga Mari Lenina, Thangtagi Instructor Kundongbam Michael Gi Miting Makada, Thangtagi Sanaroi Singi Haitoi Singtoiba Su Miyamda Utki, Nungi Warol Piraduna Ningol Club Hairoki General Secretary MAIBAM 𝐂𝐢𝐯𝐿 na haikibada matam amada ningthau macha singi marakta masa masagi wakhalonda thabak tawnarakpa makhoi masal ningthau khubam munarakpana maram oiraga thokiba sei taret khuntakibagi seithe ngasisu kokpa leitri masigumba awaba sing amuk khanna thokhallaroisi luchingba sing pukchel khoisel tinana amata oibagi wakhalonda thabak tawbiu haiki ngasidi ekhoi punsinba haitabagi mami ama chauna tarakli kuki narco terrorist singna ekhoida ngahak leitana haurakliba ase Haurakliba asi mating leiba pukchel khoisel tinaba lengak ama oiramlabadi ngamlamloi chai taret khuntakpa gumba ama amuk thoktana ba ekhoi masel punsinnaba ama changi haraduna matamdugi nupi singi thauna adubu ningsingduna leibak asibu kannanaba amadi ekhoi khunimak lanmi amamam oinabagi pandamda ngasidagi nupi singtagi oiba tha taruki thangta training course asi haudokpani haki Athoiba Mitungi Warol Piraduna Federation of Civil Society Organization Foxki Vice President BM Yaimasana Haikibada Aikhoina ngasi thengnariba lan asi matam adugi chahi taret khuntakpagi thodok aduga sawong sada khenaba khaktani ngasi iramda masida refugee gumna lanjennari bani ngasi de ekhoi khuntak lansi hanba yade haiba wakhalonda pangal thongna amadi manadaba wakhalon leihandana pangal thongna sagat minasi haiki Koida themeriba lantham sing ase adai duga matamadui nite khundakpagi thodok sing aduga ngasi ekhoi imero na themeriba thodok se ngasiga ekhoi je yeng na tuna yengba ganda makhan saun sada khenaba adu khapini miyor mine jathare ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯂꯩꯖꯗꯗꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯗꯧꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯗꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯈꯣꯏꯖꯦꯜ ꯄꯤꯅꯗꯕꯗꯨꯒ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯈꯨꯟꯇꯥꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯩꯈꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯄꯦꯆꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯤ ꯔꯥꯙꯦ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯌꯥꯟꯕ ꯁꯅꯥ ꯊꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯦꯆꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ All Yaripok United Clubs Organization (AYUCO), Pechi Youth Development Club (PYDC), Nongpok Sayang Apunba Luf NSAL, 𝐂𝐄𝐲 Progressive Committee, 𝐂𝐄𝐲 Yari Club, Social Economic and Development Organization (Pechi Meirapaibi) ꯑꯃꯁꯨꯡ Yaripok Maikegi Meirapaibi Club sing yauna ngasi ayuk Pechi da leiba PYDC gi lampakta pangthokkiba miyamgi mifam aduda wa ngangkibasingna ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ SDPO ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ MD ꯔꯤꯌꯥꯁ OC ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ PS MD ꯔꯤꯌꯥꯖꯨꯗꯤꯟ ꯌꯥꯎꯅ JAC ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ SDC ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ JACꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ SDC ꯑꯃꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ JACꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯗꯦꯕꯤ ꯒꯧꯔ ꯄꯦꯆꯤꯃꯌꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ, ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ JAC against brutal killing of ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦ ꯗꯦꯕꯤ of ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯦꯆꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯔꯥꯙꯦ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 9ꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯗꯕ, ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯦꯆꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ JAC ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯩ꯫ JAC ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯨꯠ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯦꯆꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ JAC ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯔ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯖꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ JAC ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ JAC ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ 36 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯡ 1 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯡꯂꯦꯞ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯀꯣꯃꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯃꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯔꯕꯥꯏꯟ ꯑꯃ, ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ, ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ 5, ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃ, HE ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 9, ꯔꯕꯔ ꯕꯨꯂꯦꯠ 23, SLR ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯑꯃ, ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ 3, ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ 5.56mm ꯒꯤ ꯃꯔꯨ 4, ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ 9mm ꯒꯤ ꯃꯔꯨ 4, .30mm M1 ꯀꯥꯔꯕꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯝꯄꯤꯁ 5 ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯡꯂꯦꯞ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
Thawal Police Station ki team amana miyoi ama huralakpa gariga konana fare haina ngarang local pause kayada hablakhiba adu yufam yaudabani haina Thawal athokpam khunau mayai lekaidagi Lorembam Ragumani na pendaba fongdorakli ngasi Thawal athokpam khunau da pangthokiba pawgi mifam amada L Ragumani apokpa lekhidraba L Ningthorel na hai Toyota Fortuner registration number MN01AK3022 asi haukiba kumza lisangani kunma thoigi October 18 da lekhiba gari adugi Manipur lengakna piba smart card yauri smart card aduda FM 𝐍𝐄𝐰𝐬 ꯂꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯆꯨꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯨꯅ FM ꯔꯤꯖꯋꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯗꯤꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ L Ragumani ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯦꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯜꯂꯤ MN01AK3023 masigi smart kasi yengaba matungda gari ji lawjabani matamduda insurance valid orami hairiba gari asi lilong kunaudagi FM 𝐍𝐄𝐰𝐬 amagi mamingda lai resta owner se akhoi manipur gi government piba smart kani khalaga ai singnadana gari ji lawjagibani hairiba gari asi ahanbada mi ama ani ahum suboina aina gari asi lawjabani hairiba gari asi lawjarakpagi document loina ma leijari aigi smart card ki makoina government piba receipt loina yawi IND hapagi matangda IND gi receipt si manu sida loina yawi relevant document loina lai adubu aina huranba gari ki konana aibu aigi yumdagi phare haina apirakpa asidi aigi life ta aigi career da yamna sokpa mo oi asimakti ai tawhan Universal Friendship Organization UFO gi Thauna Faraba Ichil Inau Singna Imphal East ki Nongpok Thangba Sidaida Kuki Singa Saizin Lonariba Itam Moirang Purelda Pal Ngakpiduna Kuki Militant Singbu Yaran Laktuna Thambiramba Ubada Mittagi Pita Kiba Khanghudi Haina Shishian Forum Peace Committee General Secretary Takhelambam Robinson Fongdokre Wafumasi Shishian Forum Peace Committee na Itam Moirang Purelda Pal ngakliba UFO gi ichil inau singda mafamadu da hakting nana chatuna forum gi maikedi gi ngamzaba polam sing mateng pangbada Robinson na fongdokibani magna high session forum peace committee asi civil society organization amanate CC Higher Secondary School da 1996 tagi 1998 batch tam hai tamlakiba mairoi singna punsilaga semba thomi chamba sumna taret leiba forum amani lan matam asida ekoi forum gi thomi sing tumina leithokpa yadre haiduna haukiba May 15 dagi hauna lamda asigi singkhong singya da khun ngakliba ichil inau singda session forum peace committee na ngamzaba mating pangduna lakli maite furup kannaba forum asigi thomi singna khutta khulai pairaga lamhenba kuki militant sing ngakpamak ngamzadragasu lamdam asigi thongna faraba ichil inau singna pal ngakliba sida pongning amadi wakalgi thongna haptuna lakli masigi manung chanangasi itham moirang purelda pal ngakliba UFO gi ichil inau singda ngamzaba mating asi pangsabani mafam asida UFO gi ichil inau mayamna thawai kubakta haplaga kuki militant sing lamba paraga leramba asi ubada mitagi pi takhiba khanghaude lamdam asigi puchel sauraba ichil inau singnasu UFO gi pal ngakliba thomi sing asida angam angaba mating pangbiu haiki civil society organization nate satra maya punjalaga pui matamgi punjalaga mana semjaba ko alumni khakni ni chama ga tere le ko member se ko khutta khulai makti paide tobudu ko kinar ko terrorist no hibo mite de sathari bilani sna mar moraga khulai paije draga so ko tumin leiba yadre haidna me gi tang 35 dagi makhan gi leijaba ko khaina raga makhan gi polam seram chingkhong singya da leiba sinau singi mafamda Megi tang 35 dagi horang si baw khoi leptana yohunjaduna lakli adugi saruk amo ina ngasi su hairiba itham moirang purel tumukhong hairiba mafam singsida khoi lakjabani khoi thoidongna hena yam leidana lakjaba sunate yam daba khoi na khara ariba khara pijari se sinau singna lanaba leitana loksin biu
Session Forum Peace Committee ki tengbang adubu thagat pa wafam kaya thambaga loinena UFO gi Eastern Division Camp Commander Y Sarat Luwang na hai kuki singna rakpa khudingmak UFO gi maikedi gi thengna na ba sem saraga leiri ipa ipu singna thambira ba ngamkhai ngakpada UFO na choba thodang logani yetum matonda pakpa uful marik ama fawba kuki singna loba ngamloi haki Nopok Maigida Labor Eastern Division Camp Mafam Masita Tilibase Koi Battalion Tarani Twigi Camperni. I river Mafam Sita Equina Pangtok Serisi Matileva Tata Tangu Letana Labor Day Awa Anna Labasing Gitamata Equina Universal Friendship on Isandegi Angamba Mateng Pangan of Gitamata Equina High River Itamurang Kremgi Singtak Sita Namid Mangani Subna Zatagado River came Asi Lana Yinate Laipak Sita Singer for cutting machine to Equina Adjustment Piva Amasung Madudata control to work Amana Bagitamuna Koi Punsalaga, Gadi Tanasika Gaidosike, Maite Levaka Leviriba, Fruitsa Kudimak, Amasung Maite, Hibatzat, Kudimak Singsi, Ekoi, Unama Amaka Koina, Oji Sanka Leva Nako, Terroriski, and from Kaya Data, Maite Jati Kaya Shiba, Amasung Mai Taba Kayana, Sanka Leva, Amasung, Maite Lamkai Singsi, Makoi, Oshalaga Harpos Data, Universal Friendship, Maigata Gisu, Asugumba Ipa Ipuna Tamamba Posak Singse, Yetum Maton the Papa Lady Amafok, Mangan Yaro. Haidana Ekoi, Lepton Lady Haina, Universal Friendship on Isangi, my Kate Gisu, Ekoi, Mangani, Subna, Hana Zarisi, La Piriba Singna, Oreva Wakalonsiga, Equia, Amakakni, Aduna Apunbo in a Tabak Unamochi, Pang. Ngarang numidang Wairam Regional Institute of Medical Sciences RIMS ta mahai tamliba mahiroi ama hostel da masagi kada famung da siduna leiram lehari laikhitraba mioi adudi Sikkim gi Rangka Lower Lingdom Eastagi Vaktara Sarma Jay Kuntrani apokpa Delira Sarmani Hari mahak RIMS da postgraduate tawriba mioi ni thodok asiga mari lenena Lamphal Police na case ama register tawkre amadi thawai yaudra haksang adu mokta leiri matau karamna mahak leikhidabano haiba hauzik fawagi oina khangbangam Hari Kaksing Tabam Gunachandra Sarmana Iba Kabot Tampak Equigini Haina Mingtonba Manipurgi Puari Kongcheta Kabot Tampak Manipurgi Sarukama Oirambadagi Kamdauna Awa Burma Housingna Myanmar Takibano Habigi Marik Jimlabo Wari Sing Yauba Lerik Amangasi National Research Center NRC gi MU gi Man Gate ki Mayuk Nabada Leiba Office Building gi Oza Narim Sana Zauba Public Library Hall the Fongkre Ngasi Pangto ki ba Lerik Fonggi Thoram Maduda NRC gi President TS Ajitna Thoram Mapu DM University ki Vice Chancellor Professor Dr. N. Rasmohan Athoiba Mitunglen Kongnang Tava University ki Vice Chancellor Professor 𝐁𝐫𝐸 na atoiba mitung Manipur University ki Department of Law ki faculty member Namairapam Brizakanta na larik nainaba oina amasung larik asig aiba Kaksing Tabam Gunachandra Sarmana Saruyaki Tha asigi haukiba choichat mangada security ki apunba kangbu amana fare hariba ahibam Amorzit Jay Yankai apokpa e thoiba leifam Kongba Khetri Lekai Hariba Mioi Asi RPF Amadi Masigi Lanmi Sanglo PLA ga Karigumba Hiram Amatada Mari Lenede Haina Lona Yadabani Haina Lautokraba Yawoluf Revolutionary People's Front RPF ki Assistant Secretary Publicity Bangkim Nangasi Media da Thadorak Pachirol Amana Fongdorakle NIT Manipur ki non-faculty staff oina thabak toriba singi basic pay amadi DAPBU haina ngasi Lamphel de leba NIT administration block mamangda wakat khongjang changsin kre NIT Manipur Contractual Non-Faculty Employees Welfare Association senduna changsin kiba wakat khongjang aduda saruk yaduna association asigi president Sagosem Surjit na hai NIT Manipur asi hek horakpadagi contract thabak torokpa mioi taranithoi yauna punna mioi yankhai mapana jai tara hena thawai haksang yauna hauzik oiriba NIT asigi thak phawa thabak tawduna lakpani hariba staff sing asi regularized tahanbiu haibanate basic pay amadi DAPB duna matam sangna thabak tawba yanabagi khudong chaba adu PBU haibani hauzik fawda consolidated pay da thabak torakpa asida haukiba chaigi September thada chada tarakhak Hengatki Haukiba Chaigi April Tadagi contract that Tavak Toriba Sing Asida basic pay amadi DAPB Naba High Grade Masiga Mari Lenina Union Minister of State ki Externals and Education Minister RK Ranjan
Rajya Sabha ki MP Leisemba Sana Zauba Manipur ki Chief Minister N Biren amadi Mari Lenaba Singda Memorandum Pisin Kiba Leire Adum Oinamak ngasi Fabo Warol Amata Kangalakpa Leitri Housing NIT Manipur da contractor Thavak Toriba Asiga Chaf Manana RIMS ki contract staff Chamri Subna Mari Basic Pay Amadi DF Fanghankre Jai Kuina Thavak Tawduna Laklaba NIT ki staff Singa Sigi Damak Yengbiduna Taliba demand asi PBU Loinana regular staff launabagi thabak sathariba sisu demand asi fangdriba forward lepiu haraduna staff singi demand asi fangdriba forward thabak lepagi khongjang asi adumak makha tana chathakigani haina fongdoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 59 ꯂꯩ 59ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ 12 ꯃꯨꯛꯇꯤ 2010 NIT ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯖꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ NIT ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ NIT ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯨꯃꯥꯡꯃꯟ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ NIT ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ Indore da fatta haudi nomada metric ton listing amaga chani hena puthokle haina Indore Municipal Corporation ki Additional Commissioner Siddharth Jain na phongdorakle wafama singasi Vikshit Bharat Sanklap Yatra gi manung channa Indore ki Municipal Corporation ki office ta bio CNG plant ta Imphal dagi chatkiba paumi manga ka unabada phongdorakibani magna hai nomada yumthong khudingi amotba akangba west sada nimfu amadi achotpa west chada hofu putoktuna nomada amot akai metric ton listing amaga chani rom puthokle Hariba amotpa singasi Indore Municipal Corporation na recycle tawduna fuel onthokuna season nanaba honabada natana masidagi chai amada lupa crore maridagina manga rom revenue lakli plastic waste sing asisu season naduna fuel da onthoknaba amadi revenue generate tawba ngamnaba honari haina su phongdoki Our population is around 30 lakhs, not as per the census, but as per our estimate population will be around 30 lakhs. The wastage generation in Indore, including dry waste and wet waste, is around 1200 metric tons per day. So यार आप लोग थोड़ा छोड़ के चले ना पूरा फिर मैं explain करूँगा तो. So the wastage generation in Indore is around 1200 metric tons per day and approximate average is 60% of this is wet waste and 40% of this is dry waste. So around 550 to 600 tons per day is wet waste and around 400 to 500 tons per day is dry waste. Hauzik paugi marak that natin break amatang lominasi. Diabetes ko loy na hingliba sing thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Khong hama nungaitabasu numit manganigi manungda fahan bangamle. Pile sabadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oy ba hidak makalna lying jabani. Hakchang na sokadaba side effect amata lente. Makata na hidak chabagi mathosu tararoi. Hena kupa parol gidamak ngasimak langsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Introducing a new challenge at SS Career Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle. Sense of oneness and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited seats, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact SS Career Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947.
Break madungda mayam taramna okchari. Ngasi District Mission Management Unit DMMU Zirivamna Thobu Oiduna Manipur State Real Livelihood Mission MSRLM nangaklo piriba self-help group singda Jatna Pathaf Kanglon Jumna Chatpak Ngamnabagi Pandamda Yufam Oiraga Numit Marinigi Induction Training for BRTS Block Resource Trainers Block Mission Management Unit BMMU Zirivam Block Resource Trainer BRT Mangada Taupi Tambiba Haukre Block Resource Trainers Singbu MSRLM IBCD State Resources Person 𝐂𝐢𝐯𝐬 Sunil Meitei Tapi Tambiki Amadi Zirivamgi MSRLM gi Block Mission Manager Wahengbam Premchana Facilitator Oiki Block Resource Trainer gi Training Asi Ngasidagi Hauraga January 12 Fawada Zirivamgi DMMU Zirivam MSRLM gi Kalinagar Part 1 da pangthokpani Training Asi Self-Help Group Members Singda Membership Training Piduna Mapung Mari Fabani Tungkoina Lisang Sina Hingbangamba SHG ama oina ba pangthokpani hari All Manipur Meitei Pangal Clubs Organization Ampako na Manipur da khunda leita duna leriba kanglo furup khudingmak amat oina nusi chanana leiminnanaba amadi Pangal khunai bu sakot hannaba honabaga lonina Ampako gi thabak thoramda henama Pangal kankhat hannabagi pandamda Thobal district ki manung channa leiba Sangai Yumpham nangasi Sangai Yumpham branch Lisangani kunhumdoi dagi kunmanga hangdopagi thoram ama pangthokre haina Ampako na thadrokpa cherol amada palle cherol asina makha taraduna ngasigi thoram aduda Head Office ke Working President 𝐁𝐫𝐴 Rahman Arivam Abdul Sattar Member Ward Number Nipan Amadi Arivam Zabul Aisha Member Ward Number Tarukna Saruk Yaki Hari Loidina Branch Asigi Oina MD Habibur Rahmana President PH Akbar Khana Vice President Safikur Rahmana General Secretary Amadi Finance Secretary Assistant Finance Secretary Publicity Secretary Assistant Publicity Secretary Organization Secretary Assistant Organization Secretary Joint Secretary Auditor General Assistant Auditor General Amadi Executive Member Oina Miyoi Tara Humdoisu Khankre Hari Mamang Sahi Lisangani Kunhumdoigi May Ahumdagi Kukina Haurakiba Lan Asina Churchanpurgi Khuga Tampak Visnupur District Waikhurok Torbung Bangla Fogakchau Ikhaya Badi Tera Khongsangbi Maning Lekai Digi Lazelakpa Miyoi Kaya Salai Kanbaluf Tera Khongsangbi na Sanduna Tera Khongsangbi Mamang Lekai da Hangliba Relief Camp ta Sangsafam Lauduna Leinari Ningtam Tha Oibana Inmat Sing Lamhangda Mai Tiktuna Hingyarik Nari Relief Camp ta Leriba Mit Ubagi Pangal Leitraba 𝐂𝐲𝐰𝐬 na Phongdorakpada Palibalengak asina irang nemthare maram asina mayum makai thadoktura relief camp ta leriba miyosing masa masa ki mayumda hanjinba yaragani hariba si kadai fawa thazaba yabagi haina hanglakli magna makha taraduna kuki gi vankar kaya ngasisu sidoktana adumak leiri irang nemle haina miyamna mayumda hanjinduna changluraba matung kuki khulai paiba singna amuk landaba horaklabadi maduda asokpa nanglaba miyosing gi tekchak lengakna pugani habigi aiba thazaba ama piba ngamgadra hainasu hanglakli Sama mit ujata bari na tiyan mga ujata badagi ay relief camp sa sang gamang laura nga sa kapalay sila pani ano mo hawsik lenga ki may kay dagi hawsik miyoy kaya ama yung kay sok tabo kagu sinchang mayare karasu chang ba hawre hay tasing na mo matang sa ilo tangini mo yam baro mo pamana hawsik chang mayare ito chang iba miyoy sinsik kaya mo yam na safety wera ba ato ka security ki section thawrang sik kaya laura ba ke magtungda udong tiba si thoaroy dra hay ba ke wapam si may tasing na mag hangjaning ni ay samaksu chang bakiri maram di kari gino ay matamda awriba lansi yang neme sarkar ki mekai dagi yam puno magyumda chang ba yaba sing chang biro ay na hairi ado mo hojo sik leiriba situation sida yang sikar mamatamda muk thol ka dage kar mamatamda mo hor ka dage ay si tambangam da ibum mumda leiriba nira lenga namasi taseng na chang ba yai habagi ado kumba aya bache bibira matung masida kodong tiba tholok pa kodumaki risk ko ilenga na pugani habagi adumba thajaba amakhat changjariba yumda nena tana leijarage kan news ingam adugumba ena kaya bam kha pen janani NABARD Assam RO Guwahati na support tauba amadi Youth Signing Association Lakhipur na implement tauba 20 days skill of upgradation training on Assamese Gamosa weaving program amangarang Sonagi Zarakul de Leiba Sanari Weaving Center da Hodokre Thauramadu Dakshin Mohanpur Gram Panchayat ki President Nirmal Kanti Das Kasar LDM ki Dinesh Kumar Gupta Kasar ki Handloom and Textile ki Assistant Director L Harilal Sinha NABARD ki
ꯔꯕꯤशꯪꯀꯔ ꯂꯤꯛꯃꯥꯕꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯕꯥꯔꯗꯀꯤ ꯔꯕꯤशꯪꯀꯔ ꯂꯤꯛꯃꯥꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯤꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯀꯌꯥꯗꯨ ꯇꯝꯁꯤꯟꯍꯧꯅꯕꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯦꯟꯗꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯍꯔꯤꯂꯥꯜ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯐꯤꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯨꯟꯅꯤ ꯁꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯥꯔꯥꯈꯨꯜ ꯃꯣꯒꯣꯜꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯔꯤꯐꯨꯇꯔꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯏꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯠ SBBL 81 ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯕꯥꯎꯐꯦꯡ ꯋꯜꯀꯤ ꯇꯣꯜꯀꯤ ꯑꯃ HE36 ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 5 2 bore life RDS 5 फकꯠꯄ ngamkre loinana ngarang Senapati District Police na Kwakta Thingel Lekaidagi MD Samiruddin Chai Kuntaruk Brown Sugar Soft Gas 15 ka loinana Mount Zion Higher Secondary School manaktagi fare police ki matung inna hariba misak ase Maruti Alto car amada nisagi polam sing asi puduna lakpada Senapati Police na fabani hairi loinana thodok asiga mari lenina case ama register tawkre National Highway Kuntra Taret amasung National Highway anida nongmada sangraba yadraba polam sing akanba security ki section thoranga loinena irang thoklapa yaba mafam singda security thamduna gari sing apanba yauduna chathana ba honari hari Manipur gi ching amasung tamgi tongan ba district singda checkpoint chama nifumanga semkibaga loinena state asigi tongan ba district ta thokiba thodok singda chenaba mioi chani hufadara taruk lom police na detain tawkre amadi miyamna lana sandorakli ba video sing asibu thazabida na ba amadi lut tawkiba khulai sing police ta sinabina ba apel tarakli Aroba Maroba Pau Amuhana Bizari. Maharaj Gambir Singh Laikidabagi Chai Sama Marifudara Suba Komon Numit Ki Thoram State Ki Tagta Pangthokre Housing Manipur da Thok Liberang Asi Mapandagi Lona Yadabam Ong da Changlakpa Amadi Popi Thabamio Singh da Thokan Bani Haina Chief Minister N Birena Amukhanna Haikre Manipur Youth League Mayolgi kilometer satruk sangna chatpa lamsang khongchet ngasi MU da miyamgi mifam amaga loinana loishin kre anoba langon amagi damak warep taret lokre Hairokta National Reconsolidation Day pangthoktuna nupi singtagi oiba tha taruki thangta training course hogdokre Pechigi Rade Mihata Chenaba Singh Puthok Trifaba Asiba Haksang Lowri Haina JAC na Warif Lowkre SDC gi Kuthangda Chief Minister da Memorandum Pisankre Norris Windona Sandok Saribunimidangi Pau Matang Sadaloizare Mieng Tabiriba Singbu Amuka Hana Chan Mabamna Kurumjari